Ole class masa khanin digestion kan soi chana human digestive system kan soya Washington cho kan in tin nge kaldan ka aluta ka in tin nge nalo tho chumi ta esophagus aluta chuta chun nge thlenga chuan chumi ta stomach aluta pumpuya chuta chun eng tin nge kan pumpuin digestion alo thlentir eng tin nge kan choi lute a laka khan ma lo lak eng tin nge ke som turin enge lo ti kha kan soi to a tun chu ma ve tun chuan stomach ta khanin small intestine a hanalu le ta ni chu mizoron chun ril te kan ti mo khani mai anga chumi kan rila chun enge thleng ti te kha kan soi le don ani small intestine hi class ma sa kan soi ta kan khanin mun thuma lom thuma chen theini a mun thuma chen theini a chun de chu a ma saber hi duodenum kan ti a chuanin a second part hi jejunum ti ni a chuan a last part hi ileum kan ti bokani so small intestine hianin digestion kan ti hemi choi ke soma kha a ke som theitur ang chu helai hmuna hianin ti ke som man ni vek to a abak adot le zela hianin hemi digestion han thlen le theina tur hmun om to chuang lawani ti te khalo chin chi taila tha ome chon small intestine a hianin digestion na thlenga complete digestion na thlenga chu baka absorption kan ti khami cho ti ke som to sa ho cell tina pek chole theitur khanin I enge niang abang te khan a walls cell te khanin I chuke som sa kha an lo hi blu tani helai small intestine kan ti a hiam chunin kan chokong a hian kan chokong kan ti alimentary canal kan ti khani mai da kan chokong a chuanin a saber lai ani ti te khalo chin chela thome so small intestine a hianin hemi kan ril kami kan small intestine khanin ati tur ang kha ama in ati borbor ani big ringot lova pui tur khanin ama po kan soi tong tho khan liver le pancreas an omani themi te hianin kan shi thim on sam theina to zokim choimai taila thil tui ril anron pechuaka chu chuanin aron pui thina ni digestion na tan khan kha khalo chin chele taila chuanin gland kan tia liver kan ti te pai gland angina soi thenga chu thil aron pek chuawang chuan liver hi kan elementary canal hemi kan chukonga chuan gland lian berani he ta salivary gland saliva children pechuak tu te pon oma chu tiang bukim liver hi gland lian berani kan elementary canal kham ti ka lo chin chele taila a tho ome ama sabera chuanin liver gland khanin enge na ron thove enge ron ti lo sei taila liver kan ti chuanin het liver pum khanin lung ani mai ta kha khanin ama in ron ti em ani chung lawa ma se gallbladder kan ti chu liver a hen omani gallbladder chu mesoton chon meat kan ti khani mai ta chon chu ta chang chuan kha arthin te polo entaila a meat kha alo sing pep ta khami chunga han tui awma khadeu kha mo kha bile kan ti chu lo ni ta ni chuan liver hianin bile kha aron li gallbladder tang khan aron pe chuak ta chuanin enge niang thau kan ti ho kha ai te aron te ke som ta ni ai te ti hi kan hria thiam ol samna tur chuan thil reng I heng ange niang biomolecules kan ti ne kana higher studies ada pokan naziranga thil reng enge hlom lian kan ti ho hi hlom lian ani tur chuan asiam tu tero te ten omzela ngai tro and non fats kan ti ringot te po hi asiam tu ti chu fat globules kan ti fatty acid kan ti te khang khan lo ni ta and non protein kan ti ringot te po protein alo ni thina chan chu amino acid tam tak in hlom khom khan protein ron siam ani kha digestion a chuan khami liana kha ate zok asiam tu te akhana ron ke som le thien ti nani kan che thiamang chumo chuan I thau kan ti fat thau kha ai te zok fat globules sa de khan hemi bile hianin aron ti ke soma chuanin bile juice kan ti khami atui khanin cho thur lutuk tur te mai talam zoron chuan acidic lutuk tur te kha aron ti alkaline chin ni alkaline kan ti chuan acid level a hniam tel khan inge alkalinity kha ti khan kha chu osoi thilo mai taila kan la sha thiam lutuk lo tur angai la acidic level kha kan ti hniam kan ti alkaline ti khan lo sha mai ri taila tun tan chuan a tha ome
chuan pancreas kan ti hianin pancreatic juice aron petsuak ve boka chu small intestine a han ron petsuakin chun digestion atang khan aron pui ve boka ni inge pancreatic juice chun eng na dingen ron tho enzyme ron petsuaka chung enzyme te chu amylases kan ti te lipases kan ti te trypsin kan ti te kharon petsuaka ni chung te chuan eng nangen tholo soitaila amylases chuanin sugars le starch te kha I simple I te zoka aron ti ke somani chuanin lipases kan ti te chuan fats te kha I fatty acids ale glycerol aron ti ke soma trypsin kan ti khanin protein kha I simple zo I te zo amino acids aron ti ke som ve thungani chuan heng liver le pancreas in anron pui ba ka hianin small intestine shrim hin gland tam tak ama khan anei ve a chung te chuanin hata pancreatic juice na tho ang tho khanin starch le complex sugars te kha simple sugars a anron convert anron ti changa chung proteins te kha amino acids anron ti chang le boka chuan fats te kha fatty acids le glycerol ate anron ti chang ve le boka ni chu kan soi ta kan khan chu hlom lian te chu an ma ni siam tu zok te nga khan ti ke so man lo ni ta chung te chu hemis small intestine duodenum jejunum le ileum an kal tla choina akal tlang chung zong khanin digestion lo thlenga an ke soma chuan khami ke som ho kha hi bluin an lo om ta ni cell te khan mo small intestine cell te khan chu ke som te kha an lo hi blu ta ni chuan an hip lu te chu kan taksa mun tin kan soi ama klasa po kan soi to ang khanin cell zong hian khemi kan choi hi an mamo veka en tunan kan ke mora changa he ta kan chip cell thleng khanin hemik cho kan eilua hi an mamo veka ni chu wangin khami small intestine an cho hip lu an absorb ate kha khang mun sang sa kan thisen zam mangin semdar an lo ni le ta a chu in semdar na chu assimilation kan ti khalo ni le ta ne chuan kan human digestive system a alien thama part poimo ber ni bok chu large intestine khalo ni le ta ni mizorong chuan real pui ta bo ti le taila adik thei ome hetmi huna hianin hemi small intestine a enge in digestion kaltlang to le hiplu turang ang hiplu to ang ngai kha large intestine hanan vakal le ta ni an vathleng le ta ni kan soita ang kha cho an kal dan cho an chet kan rila an chet vel dan process a hi peristalsis kan ti khania abanga ti sol muscle te anin contracta an lo lian an lo te khatianga of khami flow khanin aron in son tir dedani ti te khalo la shele taila chawme chon large intestine khan darka som pani changa som ni pali chung velan omle ta helaya hianin poimo em pakhat chu kha kan taksa ina kan small intestine ina atul turang zong hip lu to angai nuwa khan tuila om tam taka kha o khamina atui pai zong de otho kha large intestine hianin alo hip lu vele ani ni tin hianin liter ruk vel don hi e kan enge small intestine drang kan in pass thachina chu thei ang na sa khan alo hi bled le thina ni in pai chuak mai lo tur khan achan chu kan tak sa hian tuyama mo na sa ema chu tuima mo chu e kan tui in hianin tam taka phe chuanin enge niang aputhu zolowang amaro chu kan cho ya tui kan thil eilua tui om ang te kha thei top khan large intestine khanin ala chuba ga chuanin bacteria te kha large intestine and bacteria on oma chu te chuanin I cho la in digest to local tang to si how te kha thei top in lo tike som vele a chon vitamins tam tak al in sia enge in pai chok mai tur kha a hip le le china ni a big takin lang sa ta ka chon vitamin K hi tak hei thisen thi re nan mo blood clotting kan dia thisen lo thi a chonin a lo khanga thisen thi lo top chin ta thi kan thisen chwa kham chumi blood clotting ata na poimu mai chu vitamin K hi lo ni a chung te chu hemi large intestine a chang hianin enge ain siama in pai chok mai to tura kha bacteria ho khan ti khan an lo ti ke soma chu tak sai na hi bled le thina ni John large intestine I khatianga thil zong thlen to nu khanin rectum ma abang zong labang noila
zong zong kha ain no khom ta a rectum chu 15 na chonga 20 centimeter vela sei ani a chu ta chuanin the undigested food zong te digestive juice kan taksa na lo pek chu rang te bacteria te mucus kan ti te khatiang thil zong kha ain no khom lut thata ni chuan chu chong moi lo ta thil te nom ni lo sela e kan ti ha ta khanin rectum a khanin store ta ni chuanin atopa chuan chu mi rectum mora chuan enas so mamong ko kan ti khan le mai ta chu mi tang chuan tan ek kha alawin pai chuak ta thina in pai chuak tur khanin enas sa khanin enge muscle contraction kha thleng le a ti shol kha enge song te na song ate na lian thaya khami mang khanin pai chuak ka chumi ein pai chuana process su defecation kan ti kha alo ni le ta ni kha human digestive system kan ti chu alo ni ta a ka cholu ta chun pharynx sakal tha a esophagus a akal le a esophagus atongin stomach akal thale a chuan stomach atongin rectum alo ni a chuan rectum atongin anus atongin alo in pai chuaka khami cho kan eilu atong khan chakna om thei zong kha taksa khan ti ke suma hip lu kha tuma a hip lu ba zong kha alo in pai chole ta thina ni khati zong kha tun ta satan chuan kan du tole phot don ya thank you